Isizathu sami sokuthi ngiqale imbumba kwaba yilesi. Shuthi ke ngabona ukuthi nginesiphiwo lana ke kuBetway uyabo. So mangibona ukuthi nginesiphiwo lapha kuBetway ngangaba nawo yini ngathini umona ekutheni lokho engikutholayo khona mangisuke ngiyithumile impela izinja ukuthi sihambe ziyozingela ehlathini isithi mayibuya nenyamazane ngikwazi ukuthi ngidle nabantu. So ngoba isizathu salokho ngiyazi ukuthi kwakungesimina kuphela ohluphekile odinga imali, kepha ingakho ngakhetha ukuthi angenze into abathi imbumba. Imbumba ngani na ngoba into ehlanganisa abantu ukuthi babe mdibimunye ekutheni kuzanywe impilo lisuke ikateziko. So njengoba ke bafowethu nginomoya nje omuhle ekutheni ngikwazi ukusiza abantu, lokho ke kwenza uNkulunkulu ukuthi aqhubeke njalo abe nesikhe kumina ukuthi mangisuke ngempela ngingalele ebusuku ngisebenza kanzima ekutheni ngempela ngiyikhiphe inyama ilokhu izinja ziyozingela ehlathini ibuye nenyamazane. Nangempela sibuye nayo ngoba ngenzela into esihlanganisa umphakathi or into esihlanganisa mhlawumbe iSouth Africa yonkana uyabo. So engiqonda ukusho ukuthi empilweni akumelanga ube nomona ngento mhlawumbe lapho osizakala kuyona. Mawubona ukuthi okay khona la osizakala khona and futhi ungakwazi ukubona usizo kubantu, yes dlulisa usizo ebantwini ngoba ukwenza like ukuba nenhliziyo enosizo, inhliziyo enozwelo kwenza ukuthi uNkulunkulu akuphe more izibusiso empilweni yakho, ubone impilo yakho nje iprogress ube ngathi uthwele kanti awuthwele cha. Izibusiso nje iswa uNkulunkulu engenamkhawulo futhi. Kodwa mawuzoba nenhliziyo ende ungakwazi ukucabangela omunye umuntu ube selfish, vele ke uNkulunkulu lapha ngeke impilo yakho aze iprogress, kunalokho uzoshona phansi. So kubalekile kakhulu engenza wethu ukuthi ke sisizane sibambisana ngeqiniso ngoba nami nje ngibathanda abantu, asihloniphaneni impilo sizame phambili. Imbumba mayisekhona akekho umuntu ozalala engadlile, but okufunakalayo nje ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngoba ngaphandle kwaJehova akukho osiyokwenza kube impumelelo. Ngihlezi ngishumayela ngaso sonke isikhathi. So amandla enginawo ngiyohlezi ngiyabonga njalo uNkulunkulu engcwele ukuthi aqhubeke njalo ngoba amandla enginawo akuphili mina kuphela kepha kuphila abantu bonkana. So mawusembumbeni ngithi ngiyohlezi ngikubongela futhi ubusisekile. Imbumba yethu, imbumba yabantu iyohlezi iqhalaza kumnyama kubomvu. Ngithi mina ngikanza kwethi inkosi inibusise. Ningakhohlwa lapha kuFacebook ukuthi ngubani nanga Ntezimnandi Prince ona 55,000 followers ke ilapho ke ufuthi uthole yonke ke information ke yokuthi embumbeni kungeneka kanjani, uthole namanamba ami yonke into ke bese ke uthola ke ukuthi uthole information egcwele. Ilokho ke nganza kwethu ngithi mina ngembumbi yodwa sizonqoba inhlupheko izophela. Inkosi inibusise. Ntezimnandi sharp. Yabo.